مرحبا تماشاوان نيجا ببرنامج چاندا من و هفته جیل پیشبری ونه. ام بوی هیوی نکو ام وی هفته برنامه کو خوشوگش به هفدور درباس بکن. بریام درباسی گل میوان نخو بن ام چالاکی هنری هفتانه تماشا کن. کنسرواتوار آرام تیگرانی لآمده بریزاروکان دا چاندو هنراوان. لأردخانه لناوچه گوله فستیوال بناو خوچبانه هات کرن. Balaylarımızı çekeceğiz ve o barışı da inşa edeceğiz. Evet, bir yılı aşkın bir süredir bir sürecin içerisindeyiz. Barış ve demokratik toplum süreci. Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesi. روزنامه‌گر ریحانی که بناوی هشی دیروکی و حناسه اولاته که دو پرتوک درخستن. بله تماشاوان نجام چالاکی هنری هفتانه تماشا کرن. نهاجم درباسی گل میوانا خواب ببن. میوانا من ایرو چیچک چلیک. ابیجم تبخیراتی سر چاواناتی. سر چاوتنیشی صاحب گلکس پاس چوانی بریوان. گلکس پاس کمالی آوا. ج وصل دست بگید دیرک من ناویت گوت لی هم دکیلیه دویت شتیج بیجن. ج کلکتیف ریتم آزاد کما کلکتیف ریتم آزاد یا ناوندا چاندا بهاره یا باتمانه. اره راسته. ابیجم تبخیراتی سر چاواناتی. سر چاوتنیشی صاحب گلکس پاس. چیچک دچید که کارو خباته و چاو دچه روشاوه یا لباتمانه یا هایی کارو خباته و چند هنری چاو دچه نوسا وکه دست بکی منه کی روزانه دست بکی. اره دبه و کتی جگوت از ناف کمدا جیدگم کلکتیف ریتم نزد. از وک ریتم نه آره قدر دبم پرانیج اربانه لیدم و وکیدن جلی سازی ناوندا چند بهاره ماموستی اربانه دیدکم. و وکیدن خبات چند هنرمه بردوام دکی ام هاتن جی خوی نو اویج بویم پر کلجان کی نویه انرژی کی نویه ما باش دست بکر ما لیدر برنامه دست بکر وک شوین دنگ بیجا وک شو بهرکن موزیک و آنجی وک چیروک بیش ما وصادم دست بکر و وکیدن هیلا زارو کاداجی خبات ما بردوام دکن امی وصاد هر باریا برنامه دمی ورن خال بخال سروکیجی کی جام قرصانه کی تولید به و هفته چند جرال ور برنامه چیت کن برفراهی امی باری بکشن سروی لی جبوی دست پیکا برنامه ام بیجن بس بلا تماشاوانی ما چیچک ناس بکن چیچک جکنگی و دست موسیقی کریه کنگی جره ریتم تدی قاده که او که قاده که کن بیجن هی یا دم آنتیکه یعنی دم که کو تیرا خود تجه دیرو که تیرو تجه یعنی اشترى كانجي وصابو مراق وتدس بريتم كر تدس موسيقى كر يعني وصا جزارتي خو حتى نها من برج موسيقى حزكر اما وك قهداروان يعني وك اموران از هين ببم تو مراقتنا بو دما من دس بزانيگه هكر و در مراقم چه بو چما اربانه yani bandora velata İran pır lisermen bandor kir. Mele. Çünkü em pergala ve derzanın mesela mafya jinan qat nabinin, jin nabinin şu. Mesela hember ve jin pır hoş erbane ledidin, erbane de xo peş babrne. U vek buye çandeki. U çanda me kurda da ji erbane heye deng beji de u stranen geleri da. Yani من خواست از اربانه هیم ببین من زانگه دم دست بکر دمکی پیشرا چه نبود من نامبر دا دم زانگه خدی از هاتم اله و در از من دست مسری نوند چند بهاره دا من وقت شاگرد من دست بکر من دیسا من دمکی نامبر دا
پیشرا لی 2021 دا لی ناوندا چند احمد گونش تکین کلکتیف ریتم آزاد کنسرک لی دارخست از او حوالی خوشم تولیو کنسر بون یعنی از پر لیسرمن پر باندور کر çünkü حوالی سر دیگه پر خوش خویاده کرن به تایبتیج حوالی جن yani من أوراج من كومك وسيارة yani rengarenk yani همو حوال مثلا آموره کلی دیدن yani هجماره و نصاص زیده yani پر از کیف خوش بوم ومن أوراج من ديسا من بريار دا من قد كي از ديسا زي دست بأرباني بكم وازي دافجي برندم من ديسا من دست بكر ونها از كوميدا جي دقرم وده نها از ناوندا چاندا بحاره دا ماموستيت كم و ريفر بريدم بله تشيف صدا عالية او كده جي تا بشتي ام بيجن رويتيه كي بشتي مراقة يا ام بيجن توكي چاندا که ایران جانج بيجن جوی درجه وکه کود گوهت دما بیل دما کمرو بری خود دی تیو که چنده که روجلات ناوینه عردانه و خود دیرو که پر کفنار جی دوی چهجوه ده دما کوتله میزد که مثلا چما گله کالیا میزد که بطایبتی ناو ام بیجن ناو کودان جید سازیان دان جیدو که دوسا زدتر تنبوره ام بیجن جورایی انجام بیجن گله انسترومانی دنجی هنه لیکوسا زدتر در کفن پیش سیتیل هیا بترجي رتم نركض يعني ترسرفيات هناك ساكنين قالوا تفكري قاتل yani ez bi agreda dedim yani em li Kurdistan'a dijin yani dirokame da ev amur hene jiberve yani dirokaviçi şkur hatiye u nahaj em kartini jiber ku em strani xuda em gişti em van amura bi kartinin yani min buvira alaqadar dit jiberve min xwast helavi da ez xo peşva bibim nahaj xabatime berdevam et للنافندا چندا بهاره يعني بجشتي كي تبلي قرصا دبي كي جان قرصي وهنا هون لفيدري تشدكن كارو خباتكي بتشرنجي دتشي وصبر فرهي تتكاريني كي بس خباتي بركي دبه يعني قرصي ما حمو هيلا دا جهيه مدس بكر çünkü ام هاتن جي خوينو افدر مازن ارمانجا مج او بوش خو جبركم حمو اموران تام درسي خو pek binin seriledan jî başın yani jiboy ev jiboy me pir keyf xoşe jiberku zarukte yani şagirte me gişti zarukin şu komame zaruk jeye kulilken bahare komame yekemi me wan mezun kir ev naha çan sala un bu yani çan sala koma zaruk hay ve hevenu des fikri an bey derketne ser sahne na derketin çun mihricana tatvaneji sahne girtin li batmaneji çenca li baroji sahne girtin li Yılmaz Güneyji sahne girtin yani çencer derketin serdiki ev jiboy me pir keyf xoşiyek bu yani me wan mezun kir ev naha amur edinan hindibin زاروكي چند سالی نه؟ يعني جي از وسا بيجي جي 5 سالي دست بتكن حتى 11 سال دناوا كوميدا هر دناوا كوميدا ama koma yekimin ekomevan mezun kır naha amur edinan ara kadar dibir hin eko diçin piyano hin eko diçin kemane hin eko diçin saze vakidin me kome kinuji me avakin me vaji mezun kır şu avji cejna zamanda fazla gulane li saziya me derketin sersane şeveki pir xoş bu me vaji mezun kır avji naha mevan yani amur edinan da avji ala kadar dibir وسا زاروكي كوتنم بيجن عاليه كيف تدي طيبه منديه كسازيه ما چانده اما جن كي جان باجاره كردستان انجي تركيا بيج بوي با كرد بيجم لا اوروبا يجي بسان بيجن ادما كو مثلا زاروكي كوري السازيه كي دست بكارو خبات بكي دست بانسترومان كي بكي تدي تاني او مثلا انسترومان نينا تيل فدري چاندا ام بيجن يا جيانه كولكتيف كومينال هي لفه درجی دما مالبات تیم زاروکی خوراتین دینن به دره تکلیه که ساعت چید وی tabii yani mesela şagirdin ekoteyi vedere hamu yani şagirte malbati şagirtlerine tekliyeme bu anda heye şu gişten vana nazdikin ekotinin var vederji yani bir taybetti jiboy çant o hüner o zamanı hoşboy çanda xodişeni vedere çünkü zanın taybetmendiye vedere heye mesela dervaji gelek amuran mesela der perverde amuran dedin ama bu taybeti dişeni vedere armanca vanji ekozaruki van bu çanda xo bu zamanı xo بجيانك يعني مزن ببا وجيانك بيجي يعني أبي جيبوي ما بر كيف خوشيك سر كيفتيك يعني أم بوان هرتم تكيلي دان زاروكي كوتين أم بيجنا تدي نافرا أم بيجن بينج سالي وانا كده تين بطيبتي كسي كل في درج بوي نافندا چاندا بحرت بيجم كسي أنجي زاروكي كوش باطماني يعني ليل حيتين سري الوددن
بطيبتي نابراوه وزمانه واي دايكي تشاوه يعني انجي تركي خبر ددن تدي اجبر فيت برسم اللي قال لك قال يعني هيدي الباكوره الجيه دنا تدي زمان ام هيدي بحسها بروباغندا يا زمان دك المجبوري بروباغندا يا زمان خودك اجبر كل بر دبي كيريا هر تم بتشتد بيجن چندم بری وسا کنفرانسی سر زمان جهاتن او روشاویا خراب یا البر یا او کیجی البر بچعوه دیو علی دجی زاروک جبوی تدی زاروک جی اون خوجی پرورده دکن و امزانن کو پیش روزه که جبوی پیش روزه او زاروکی کوتنه و دری یعنی بگشتی زمانه خوش بیر کرنه گلو آن او روشال و دری چاوه مالباته کوتن بطیبتی تدی جبوی زمان جد خوازن زمانه خوشی بردام کن لی پرگاله که مکتب جیه او باندور زیدر سروا کریه و زاروکی کوتن سریل و دری ددن زمانه خوش بیر کرنه گلو آن یکو بکردی خبر ددن جیهانه یعنی از کارم وی بیجم الی و آلیدا asteki baştayı. Yani şagirdin me ekoten jî pranî Kurdî dağıtın. Zanin. Ekun zanin jî mesela jiber ku zamanı perverde Kurdiye sen merak dike. Çünkü hevalwan hemûdina navbera xwe de Kurdî dağıtfe ya ew jî merak dike diçe malê mesela ji dêw bavê xwe dipirse. Mesela dibêje ki mamose îro vî got ev peyv tê çiwanê çiwatê. O vekîdin mesela perwerdeyê me zaroka da mamose her heftî wek peyv پیوکی کردیش خو هینوان دکه یعنی مثلا بیجه که ام وی هفته ام وی هیبون او هفته کو درباز بهتید بیجه مثلا واتیا وی çi bu yani aslında em yani vek bejim dolaylı em perverda kurdiji dedin o malbatı mece güçte em kurdi bevra haber dedi yani em ve hele de asteki baştane تدي روشال بطمان دويك وصابي الحي دويك وصابي المردينه دويك وصابي لهن باجارندن بلكي وانجي هناك حتى جيكي وصابي اما الهن باجار ما يدي كود بجين هري زياده بوليتيكا ناسيونال السري بيك هاكنا ام دبينكو يدي زاروك دجي بقرا نفشي زي يدي كرمانجي نمايه جبرويجي دخاله وصاد ام بجين دما كوزاروكي 5 سالي وري وزمانه خو خبر دي وري تبلي پرورده بي ev مروج كيف خوش تي يعني كيف خوشيه كيم هر مزن اوش خو كوزاروك تم بمرا كردي دافن يعني ام پر كيف خوش بن وكيف ماجيتي يعني وصا ام سر بلندم ببین هوا چیزی وصا استخوازم هناکی جعلی پرورده و من دوام بکنش برکو ازانم تلفیدری بگلک عالیا و جی علاقه داری جبرو استخوازم هناکی للسروكي جنبر دوام بكن ما هناك بحثا زاروكا كرلي كسك وجغيني زاروكا تين لفيدري سريل درسا دخل جبوي عموران بطيبتي روشا جنانجي كمان جي جواني كوتين جني كوتين فيدا سريل دخل يعني دكيجان او كده مثلا تدي دمام دوشن جن دناوا او كده كارو خباتي مالي بيوغري داي گلك خاريدن دكي پشتره دكاري وكي وان اكتيفيتي جواكي هيدو انسترومان دبينه روشك وصا مخابنيها يعني جبروا دما جنين كوتين لفيدر سري لي ددن جوان بناجي تمنكي وكتبن تش ون راستيهن اوقاتين قالوا او درونيه كرحت هي بوارا قالوا يعني وصل يكون زحمتي دكشين جهية يكون برسكلك جيان دكين جهية يكون براحتي تين جهية مثلا سرخو بجم شاغرتم حموجي جنن ومثلا يا رتمه جشتي جنن وقضاء مثلا رتمه داجي يكون سري لدن جشتي جنن يا راستي وأكيد مثلا جن هلا جيتار وسازي دا براني سري لدن وأكيد جشتي زاروكن وهلا بيانو وكمان داجي جشتي زاروكي كاتش سري لدان ددن أبي بوي ما بر كيف خوشيك يعني أو بجشتي وصاد عالي رتمه دا أو كيك ترجع كوصاد دركي بقوله يعني مش زاد ترجن سري لدن أبجي تشتكي أو دركي قالوا نظام وهيج يعني وكي سازيه يعني تبخواجي تقصري سكيني يعني وصاشتر هاتيه بيرات نظام بطيبتي جن بري خود دن كيجان آمورا آنجي چما بري خود دن مثلا تاني طنبوري آنجي تاني جيتاري چما هن آموري ده تشتكي وصات سري فكري يعني از وصا بيجم حتى نها مثلا سازيه ما جيشتي حوالين جن ايكو سري لدان اربانه بو ريتم بو مثلا يعني بركم حوالين خورت سري جبو اربانه لدا يعني مثلا دمام سروي دي فكرين ديسا امتن اوكي ديسا امتن ديروكي ديسا امتن لكردستان جبركو اربانه ديروكيه وجبركو مثلا هيلا جنه ده بيشكتيه جبروي مثلا اكو ديروكا خو كسه اكو ديروكا خو مراق بك مثلا ليكولين بك شخو ويد بينه وهله دا دخوازه اموركي هين ببه حواله تشك هناك بري خو بدن كوما و كولكتيف وكي كولكتيفا كوما رتمنازات اون چه خباطا دكن لكودري دركبن صحنه
پروای و چاو دچن و جغاینی صحنهان دخابتن لودره چه دکن و صحنه کی برفراهی بحثا کمدی بکشم یعنی از وسا بیجم جی خاینه چند کسن جی ام چند کسن ام نها ام هفت کسن مله اره ام هفت کسن هجمار ما پرانی جنه مله اوجی بوی من پرکیف بله وكيدن حوالي ما يكون ناف كوميدا جي دقرا حموجي ناف سازي دا جي خبات كارن يعني ما مستتي دكن كيفن درسان ارد كيفن درسان ما مستتي دكن مثلا هن سازين دينان داجي مثلا تكليمه هي دچن و درجه پرورددن ميناك ايتم سن وسا يعني حمود كيفن درسا و پرورددن و وكيدن تگوتا ناجي مسي ستران درخست برخدان روجا دا مسترانه کی درخست امهنه يعني او سترانج بوي ما پر جدا بو بيفاجيا چلده اري بيفاجيا چلده مويده ميدا موي سترانه درخص يعني وصاق وكيد جي كارو خبات ما بردوام دكن ام بروفاي خوش دسينه وصا ام حرتم تكليه دانا يعني سترانه يعني او بيفاجيا وي سترانه چاو در باست بي وسيحب ستران چكنا كي كولكتيفات منازل نافروكي جغيني يا روجا اوي دنچنه تذكر بينك بحساب كي ونچاو بحضر حاضر دكن ونبچاوای دخبتنه کی بحثا وانه کی جبکم يعني او هر دو سترانه میدوی یکی گالریه سترانه گلگلی و یکی جی سترانه کی شورشگریه لسر حواله کی شهید هاتیه نفسانده وصا يعني ام چوا مثلا وده ام چوا به هورات کیون تکلی آجو چوا گوتنی سترانه دنویسن تدی دما کومک بیت جهان ايش بس كوم وري با هفدو هر کس تشتكي بيجي قوتنا كي بيجي عن قالوا بورا يكس او دكي وسترانا يعني هر دو سترانه حوال کی ما نویساند ما هلا ارانجه دا ما آلیکاری داوی مثلا ارانجه وی ام چوا بکن ام چوا قید بگیرن هلا قید دا مثلا چیکی ماسی مهنه انجي ام مثلا كورا بخوينن انجي ام يك بخوينن سترانم حتى انجي و كورا بو هلا كوري دا خواندنا كوري دا موك اليكار و هلا ارانجي دا و قيدي دا ام بهفرا هفبار دخبتن اما وك نوساندن يعني هر دو سترانجي حوالك نوساند ملي يعني تناوي وكت كاري نامجي بيجي كسي كوري حوال فيصل قلش ملي يعني كاري بحسك كداوان حوالا او كريجي بلا يعني هر دو ستراني ميجي حوال فيصل قلش نوساند و هلا داجي كداوي برا يعني ام سباسي خو جرات شين برداش حوالا تشك لفيدر نصاب طيبتي وكي كولكتيفاريت من آزاد جدبي وكي لفيدر بيجن حمو حوالی کل ودری کارو خباتی خود ماشین جدی به بطیبتی روشا سازی یا نوندا بهاره بدن روشا و چیه اون چاو دکن ام بیجن جغینه لگل پروردا جیان چاو در باست به يعني قال پروردا جیان شو در هر روز وکریه حوالی می برپسر هر روز مثلا کتن ودری وقت هفبار ام کارو خبات خود ماشینه و کدن سریدش خودم باسا شوان کر مگو ایدی ام مثلا شف لدار دخن وصام بردوام كر وكيد فورماتا كونسر هذا كونسر فورماتا كونسر عينا فورماتا كونسر ما حتى انا ما دو برنامج شكل تفي برنامج جنا زمان دا بس برنامج ملسازي شكل حلقه شويه جعليو كيف بيجم بصاله تدي برياجي بريق هم دس برنامج بيجي ما خناكي خبر دام از دارو قالك دمام دهات النافندا بهاري خوجي الفدري وان دما ده برنامج هبون وافدر حتى برد في دريجي تجرب يعني وصح حلقه قال برزيدنت نهار روشا هم بيجن سازيا چانده قال علاقه قال ياب كونسرتا و تدید عالیه پرورده ده مدید زارو که کوتین سریل پرورده ده خن کوچا و بيجن زبان خو و چانده خو و گری دای او عالیه و هه دالی كونسرتا ده جي اف انرژی هي انج بيجن اف او که اف نزیکاتیا او که قالو یا دوی فرماتا بریدم يعني اس كانم في بيجم هيزامه هري مزن جواكه يعني خود دركتنا جواكيه يعني يا راس ام ودي بينو ام هيجيتكن جبرو ام جواك سازم خوازن ام برسو ببن جوانا وحتى انا اجي من قد مسي برنامج شكر هر سي برنامج افدر تجيبه يعني پر خوش در باز بو مثلا او كان ايكو برسفين ايكو جمرا هاتن قلت مثلا هرتن برنامه وسان خوازن çünkü me پر برنامه چاند و هنری کریه ارمانجا ماجي اوه ام برنامه هفته روزك انجي مهكي چند روز ام وصل دار بخن و ام گلی خورا ببن برسف يعني السر عاليه وكيجي استخوازم تو صحنه كي
دناب کارو خباج عالی که دناب کارو خباته بجنیه سازیه ده کارو خباته کومه ده کارو خباته پرورده ده يعني احتمال جيناش فوصايا وكي هرجناكي لماليجي او كارو خباته هي تفان كارو خباته دمات دي بر هفزو تتشد فكريش بوي خواج بوي تبرسموي وكي جناكي او زحمتيه دكشينه او ريويتيات تتشيت تشاود بينا تشاود يعني از في بيجم از درواجي دخبتم تشاود دخلتي يعني از جنالي ده يعني وك تشاو بيجم وك كار از درواجي دخبتم يعني پشت کار مثلا روژا از حتی 50 لکارم پشت 50 استم سازی. چه کاری داد خابتی؟ از لی رابطاسyon merkezi از برپرسیار وی درم. وقتی بیشتر مدیر اره. از وی کاری دکیم. مثلا حتی 50 زوی درم پشت 50 استم وی داره. از کارو خبات وی درد ماشینن. داویا هفته از 10 سال وی درم. و وکیدن مثلا کار مالجیه جبر کد یا من تنیه او جد خبته. از مجبورم علی کدا از علی کاری جی بدومی. یعنی زحمتی از دکشینم اراز دکشینم yani ev rasiya me jina hemuya ya em zahmeti dikşinin çünkü kare me per grane ama jiber ku tabhaman away beborine tabhaman away dinavera 4-5 ciyada de 4-5 parça ere ama yani ez per keyf xoşi di kari dikim di xabati dikim jiber ve qat jiboy me zahmet nine yani ev kinay berçavim mesela ev xabat ev وستاندن قد نای برچاوم حتی از بیشم از جدستم چیور از زحفتر بکیم از وصاد فکرم جبوی دم از وصاد فکرم چی جبوی من مثلا ناب آستنک ناب زحمتیجی. آره. ده علیه کی ده جبوی کسی ام هدیه صبر بدویا برنامه جدید چن از خوازم تهنه کی بحثا و کی کسی کنو بخوازن جن و طیبه دی دور ده او که درکه او پرگالا ام بجنیا زاین پرست کو دمالا ده تنی رول نشانی جنان دایا و ناهل زده ام زده بری خو بده کارو خباته کی جواکی کارو خباته کی ام بجنیا موزیکی چاندو هنری تشتی وصاد جبر کو نک زحمتیا جن دجین جبر ویج از خوازم سا بحثا و کی کسی کو بخوازن ورن سریل ناوندا چاندا بهاری بخون بطیبتی جن بون بری خوب بدن بداری پیشنیاره که تجواره هیه تشد بیجی جواره تشتک ها بیج تکاری لزیده. يعني از خوازم وی بیجم مثلا جن حتی ناجی بوی کسان هن تشتاتکن. مثلا قد خو نافكرن يا مالبات فكرن يا زارو فكرن يا اكو حوالي وان هبه حوالي خود فكرن مثلا از خازم خو بفكرن و في هيله دا ورن چاندا خو مثلا سری چاندا خو بخن سری زمان خو بدن و چاندا خو يم زمان خو و او جوان را بكي alانك يعني از تنج boy جناز بيت خازم çünkü yani az حوالي جن لسان من باندور كرن از هاتم به سازي از نهابي سازي دا از جي دگرم يعني ارمانجا ما هري مازن اوجي مثلا امجي حوالي كرا بمينا اوجي جي باندور بسينا و ورا در مثلا سر صحنه جي بكده تاني مثلا جيانا وين ناف هندروبه بلا در که ناف جواکی دا جی بگیره خباتم بکه جبای خود تشتام بکه او مثلا تکلیوی جواکی هبه تکلیوی حوالن هبه يعني تاني ام وید خواست من ادبج گلک سپاس مایا جبر کو دیرو بوی میوانا ما میوانا چاندا ما سرچاوانا سرچاوتنیشی صاحبی گلک سپاس بله تماشاوانین هیجا محول دا به حوالا خو چیچک چلیک ره ام بحثا کارو خباته و یه دکوما کلکتیف ریتم آزاد و هر وها کارو خباته و یه ناون دا چاندا بهاره ده محول دا بحثا یمکن هاجی امی درباسی بشا پورتری ببین د دیروکê de yek ji xwediyê dengê herî bihêz û îkonîk Aretha Franklin e. Aretha ku wek keybanûya sol muzîkê jî tê nasîn ji Amerîkayê ye. Hem gotinên stranên xwe dinivîse, hem piyanîst e û hem jî aktivîsteke mafên mirova ye. Di muzîkjeniya xwe de nêzî 6 salan derbas dike. Dema em berê xwe didin jiyana Aretayê di sala 1942 de li Memphis'a Amerîkayê tê dinê. Dayîka Aretayê yek ji stranbêjeke ku di ayînên dêrê de îlahiyan dibêje. Her wiha wek stranbêja gospelê tê nasîn.
îrîta jî destpêkê de gospelan yanî bi stranên dêrê dest pê dike. Aretha Franklin di tevahiya jiyana xwe de muzîkê her tim li ser wê dîsîplîna ku ji dayîka xwe girtî diçe. Ew tenê ne muzîk jin, her wiha her timberê wê li civaka wê ye jî. Li hember binpêkirina mafan qet bêdeng namîne. Her stran û albûmeke wê bi milyonan tê guhdar kirin. Aretha di sala 2018 de di 76 saliya xwe de diçe ser dilovaniya xwe û li pişt xwe nirxeke mezin dihêle. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree. بله تماشاوانên êja em îro jî gaştin dawiya bernameya xwe heta bernameyeke din bimênin di xweşiyê de dem baş.